Yes, reka mashimwe kandi mbaye kaze nshuti yakundwa ba Rwanda Media mwese dukomeje kubana mu biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye bikomeza gutambuka hano kuri Rwanda Media. Turagorotse kujya tubana amakuru agiye atandukanye barimo kuvugwa mu mikino muri equipe ya Football Club. Nimwe tugiye kwibanda cyane, mwamaze gukora subscribe murabizi cyane yuko tumenyeranye yuko ibiganiro byacu byinshi byibanda muri no equipe y'ingabo z'igihugu hano iwacu mu Rwanda. Tugiye ko rero twibanda muri equipe ya Football Club barimo makuru yihutirwa cyane mukwiye kwa mwamenya, mugiye kuba mwamenya dossier ziri muri ino equipe ziremereye cyane cyane kubera yuko tugiye kwibanda ku mukinyi uwo bita gose Thadeo Luanga engineer byinshi no kumuvugwa muri no equipe ya Football Club. Impamvu mutamukimubona akibanza mu kibuga ese byaje kugenda bite? Ese Thadeo Luanga twe tumaze kubona yuko atangiye kuzamura performance, ari guhamagagwa muri equipe nationale y'Abagande, ari guhamagagwa muri equipe ya Uganda Cranes. Uyu musore w'umunya Uganda byaje kwa imugendekira bite? Ni gute yisanze muri no misata kibanza mu kibuga atanakigira mu kibuga cy'ikipe ya Football Club adakina muri rusange? Rero iyo dossier yose tugiye kuba tuyizana, gusa ni ibintu bitoroshe, ni ibintu biremereye cyane. Ni kubera iki? Thadeo Luanga ibintu birakomeye cyane muri Football Club. Muraza kuba mwumva ino dossier gatanu ku kandi hano kuri Rwanda Media nk'ibisanzwe. Rero reka babwira yuko turaza kuba tubabwira niba Thadeo Luanga afite gahunda yo kuba yakomezanya n'ikipe ya Football Club cyangwa iyo gahunda yo gukomezanya n'ikipe ya Football Club ntayihari. Mbese muri tayari kugira ngo twinjiremo neza, reka babwira yuko wakanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi. Kanda subscribe, kanda like, umanuke muri comment utubwire ese Thadeo Luanga engineer mubona yuko ikiri gihe cyiza cyo kuba yava muri equipe ya Football Club cyangwa se agumye muri PR? Uyu ni umusore watanga umusaruro. Thadeo Luanga wari umaze kugaragaza yuko yongeye kuzamura ugwego, dore yuko mu mikino nyafurika Thadeo Luanga yari umukinyi wagaragazaga byinshi bigiye bitandukanye, wagaragazaga yuko ari umukinyi ukomeye cyane. Rero Thadeo Luanga ibyanamuviriyemo kuba ubu ngubu atakiyamagagwa muri equipe nationale ya Uganda Cranes. Rero niyo mpamvu byinshi mugiye kumva birimo ibyo Thadeo Luanga we uko asigaye atekereza muri rusange muri no minsi. Mbere yuko twinjira kuri no dossier rero neza cyane, turababwira yuko uyu munsi ikipe ya Football Club nta myitozo yakoze kubera yuko abakinyi staff, abakinyi babana na Nshimimana Yunusu nyine muri equipe ya Football Club nawe bagiye gutabara uyu muvandimwe wabuze umubyeyi we. Ubwo rero uyu munsi bamushinguye. Ubwo rero birira ikiri yuko abasore muri equipe nationale y'Amavubi bagomba kuzasubiramo, kuko kwa uyu munsi ni kuwa kabiri, bashobora kubw'umutima ukomeye kwa kane bazasubira muri equipe nationale kubera yuko uwo bita Ombolenga Fitina Omba Bebe we arakenewe cyane, kuko birasabwa bigomba kuba arakenewe cyane, birasabwa kugira ngo kuri la match azabe yifashishwa muri rusange nk'umukinnyi mukuru. Afite icyizere yuko ashobora kuba concentre kuba yaba yakina uriya mukino nta kibazo bimuteje muri rusange. Ubwo rero n'umukino Rwanda rufitanye na Nigeria nyine kuwa gatanu ni saa 12 hari kuri ku Mahoro Stadium. Amatike muzi neza yuko amaze kujya muri systeme ni 2,000 muri lobo, naho upper ni 1,000, ndetse ubwo ngubwo aho niho twibanda cyane tukareba ngo byifashe bite bya VIP na za VVIP. Aho naho turareba cyane kubera yuko aha hakenewe cyane ni hariya muraba abafana kuri kiriya gice nta bakenewe cyane, ariko bya byiza n'amatike umuntu yababwira uburyo byifashe. N'abashaka kugura VIP batari bamenya amakuru nabo bakamenya amakuru, nabyo ntacyo biba bitwaye. Gusa ni umukino Nigeria yamaze kugera mu Rwanda, iri kuwutegura, yawukaniye ku bina bwiza ati tugomba gutsinda Amavubi. Ubwo rero n'Amavubi nayo agomba gukora iyo bwabaga kugira ngo arebe ko yakwigobotora ino kipe ya Nigeria, dore yuko bazava kuri Nigeria batajya kuri Lesotho. Abakinyi b'Amavubi bose bava bakagera, bamaze kuba bagera gose mu Rwanda, bose barahari. Ubwo rero byumvikane nabo uyu munsi yuko atakoze imyitozo kubera yuko nawe bagiye gutabara nyine. Byumvikane uwo bita Nshimimana Yunusu ndetse na Ombolenga Fitina, aba basore bagiye kubatabara kugira ngo gose babereke yuko bari kumwe nabo kandi bari kumwe gatanu ku kandi. Ubwo rero
ku munsi w'ejo nibwo imyitozo izabikomeza, ni imyitozo izakomeza ku munsi w'ejo. Reka mbibutse yuko apabo ari igihumbi, ndetse robo ari ibihumbi 2,000, VIP ni 20,000, business suite ni 30,000, VVIP ni 50,000, executive suite ni 100,000, skybox ni 1,000,000 nk'ibisanzwe. Ubwo rero bashaka update nizere yuko muje kuba mwanyugwa cyane. Reka twute cyane ko dufite igihe gito, ni update nyine mbabazaniye ziri muri nyamukandagira yuko mbangize kugira ngo mbahereze n'utu twa update nyine tuba turi gucaracara hirya no hino hanze. Ariko mbibutsa yuko bita Muhire Kevin ndetse n'uwo bita Nibizi Ramadani bakiniye ikipe, bakina bombi makipe akomeye cyane. Nibizi Ramadani murabizi neza ko akinira ikipe ya Aprfc Football Club, ngo bita Kevin Muhire Runi akinira ikipe ya Rayon Sport. Mu minsi yashize mwumvishe yuko hagaragaye saga zikomeye cyane. Aba bakinyi rero bakaba ubu ngubu bamaze kwiyunga, sorry gato, bakaba bamaze abakinyi kwiyunga babifashijwemo n'uwo bita Nige na Clement usanzwe nawe akina muri ekipe ya Aprfc Football Club, dore yuko bahuriye kwa Ombolenga afite n'abagiye gutabara uyu Ombolenga afite ndetse na Nshimiyimana Yunusu muri rusange. Reka tubabwire ko rero ibintu bikomeye cyane. Reka twute cyane twere gutinda tujye kuri dosiye ya Thadeo. Thadeo engineer ni umukinnyi ukina kuri nimero 6, muri niwe mukinnyi nimero 6 ikipe ya Aprfc Football Club ubikina neza, kubera yuko akina atazamuka cyane ahubwo akina yugarira. Rero bakubwira yuko uyu Thadeo aticisha abadefenseri, ahubwo amera nk'urukuta nyine aburukuta rukingiriza abadefenseri ndetse aburukuta rwitangira abadefenseri. Noneho mubizi neza yuko muri fazare uyu Thadeo engineer gose yakibanzagamo ikibuga yarakinaga cyane, no kuri derby murabona kuntu yafashe yagwengeje Kevin Muhire ewana yamufashe ku buryo atari kubona ubwinyagamburiro. Ubwo rero nyuma yo kubona amakuru hari nyuma yuko ikipe ya Aprfc Football Club abona yuko uyu musore Thadeo engineer performance iri kuzamuka kandi afite na experience, bamusabye yuko yakongera amasezerano muri no kipe ya Aprfc Football Club. Thadeo engineer ngaza kutabyumva neza, ngaravuga ati mureke nsoze amasezerano, reka mureke amasezerano manze gere ku musozo tuzatuganira, nta mpamvu yo kuba tuganira hakiri kare. Thadeo rero ntibyatinze yahise uyu musore w'umunya-Uganda Cranes APR ikimara kubona yuko akomeje kugenda afunga umutwe no gukomeza kugenda abyanga, ubwo rero bahise bafata umwanzuro kutongera kumukinisha umusore Thadeo engineer. Byari birimo kuvuga yuko afite deal muri Libya, kandi muri Libya hariho amafaranga menshi cyane, hakaba hari muri Libya gose hariho amafaranga menshi cyane. Ubwo rero ibihari nuko Libya bamanzitieri niho bakina, bamanzi Thierry ewana na ubu na Jihad Bizimana nawe ni hari. Ubwo rero hari amafaranga. Ubwo rero Thadeo engineer nuko bimeze, ikipe ya Aprfc Football Club niyo mpamvu yanze kuba yamukinisha, ngo yanze gukomeza kuba imukoresha, niyo mpamvu ari kujya gatebe, ari kujya bench, ngo yanze kuba yakongera amasezerano muri ekipe ya Aprfc Football Club. Ubwo mubimenye neza yuko Thadeo kuzongera kubona mu kibuga byagorana mu gihe ngo yanze kumvikana na Aprfc Football Club ngo yongere amasezerano. Ni amakuru atari confirmed neza, ni amakuru ari kugenda avugwa ariko ntago yayemezwa neza, ariko ni zandani nyine n'amakuru umuntu aba yagiye gake akurura kugira ngo arebe ngo ni ibiki ni gute bimeze, kugira ngo bakunzi ba APR mujye umenya ibintu biri kubera muri ekipe yanyu, ibintu birimo birajya mbere. Ni ukubera iki abakinyi batakina. Tugiye guhita tugaruka rero mu kiganiro turabagezaho mu gitondo kuri special. Mu gitondo mumenyere ko tugomba turitereka mu gitondo tukabahereza ubwino za ndani zose tukasesengura twitonze. Mu gitondo turaza kubazanira deal Arin Swane, dosiye ya Arin Swane turimo kwinonosora neza, turayibahereza mu gitondo. Ubwo rero muze kuba afika mukomeze kudukurikira. Turashimwe twabanye muri kiganiro, mukomeze kugira ibihe byiza, turakunda cyane.